Kashlong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 6. Kapakadup ya kisan tiliki Parish kata Kanongpo Parish, Gadhor Parish, Bernihat Parish, Umden Parish, bat ka Siang Parish, kelapan habno ya kalama jang lempong ya kendulang jang kikun Samla Catholic kabalatip kum ka Zonal Youth Convention. Hagatega sni penhap ya kalama jang katega lempong Zonal Youth Convention kapasan. Lawan bandon penchengan lang du menteri ke sorga jelang badai pek ya ketenat Animal and Husbandry uba hek. Hagar don lang Father Peter's Emily, Spiritual Youth Director jang ke SACYM Zone 6, Father Johnny Eppen, Father Michael Kongan, Parish Priest Umden, Father Kemenlang Nongrum, Assistant Parish Priest Bernihat, Father Primus Em, Father Nicholas Sun, Father Michael Sun, Parish Priest Gadhor, Samla Benedict Mayong, President jaga SACYM Zone 6, Lempat Kiwe. Laturway kamas bakoy do Father Johnny Eppen, Balabateng, daga jingkren halor gapang do Father Michael Sun, bala bodpat, naga jeshim benta shidlhem haka shad karway teki Samla naki santiliki Parish haka cultural program haka pormen sngi. Jaka lese thung no skwe kwe jaka rekambo ni kijiet kene jaka kapahat tam tamotor mapi bauding dembur borona pedeng kita kibri sawan om saiso
Gospel Lukas khat lain real seiso udon hapdeng jong kita ki kabri so wan kiding so wan ki seiso ki sei shibon rai ule bapli sei kabamot donai takai kita katao kala balong badon kiding lada kidon pernah kaju kacaka kapapaha rai bapli ki pang ki swai ki jabo bam kenyang dane sya syong kulai humang karyang neka bam ka krun kita kiai paro lalai balasek udiang wapi pidon bam kenyang simdawai na lalai lase butu udiang jaba sat na bakata ngoi pi patang mapi bala panle lam kom tang ngai phi ka balong habas dang ngin sapen le no no ya baro kata kaspa mariang pengin kan mau ya kana ke principle that anything that has life has to grow kai uno bodon ching im udai ban he ban san udai ban posen tiu udai ban miso balada ka chik im jonga ka banga im harai ngam he ngam san ngam posen tiu ngam seiso kamut dak jingkeli bahe bah Samla, tapi ke Samla baro. Tapi di bendan ke jingkit kle, ia nak kejong ke jingim. Lara bendan ke jingkit kle, ia nak kejong ke jingim, berjumlah ben yang scam. Nama dah kikam ke jingkit ke jingkita ke jompi ke jingpuli ke jompi. Ingat babi baro, bendan ke jingkit kle, ia nak kejong ke jingim. Responsibility, ia nak kejong ke jingim. But yang awal pi, ilan ke jingkit kle, agak yang kesem ke jongi. Ilang di jingkit kre hak emlan na salang ke jongi bar hak stong ke tang ke jongi ling bag de jingkit kre ke jongi de bagi tip riu bar hak jong ko ke jingkit play dalam ilong ki kon ki tip riu bar ki tip play ilong di jingkit kre ka bor ke ba national lender ke gel ku yang ni kan ai ke bor ke laban penia bar petelon di kam na ko ke bor si ko ke bor